So Tukua Atu Ra is this is a call te reo pohiri atu, call out to from our people o te iwi ihu of the Lord who stand here before you tūnei. Kimiko ana mātou. These are our whakaaro I te mea ngaro for all eternity. I waihotea. These are the things e te mangai of the Lord. So yes, yeah, no, thank you.